Malungil kap singal mer kami war other belal musimilo mes oren setel mo mes ringia TMC channel dori e telam lamut temela meng al ais mai ga gida gel meng al ais dilu para bel wat al bokal mes kami ura el altan mgida madangali sel budget del di lobdra kotem lara presidente mlora olvira kalulaw mlora house tira kalmura senate madol tira kra ais el sel budget del uduro clia presidente mur olvira kalulaw Your members ra Congress sergidam la onsia tial proposal budget travelur belaw tial guk maral mel fiscal year rak medel ngara 2.1 million diak musu besang 4.7 million ma al sel segid al 4.7 million yang ngarang ya additional el increase el 2.1 million el subsidy mura PPUC تدير على السل سيجد البروبوز del budget يار other olvi la hook dil lira 2.7 million hook subsidy mura pension plan tol tira kra ISS el pension plan rigid elang mal klo liability ringi malaha ni sura kabelment el mura pension plan en so wala pension plan el mol close el mal klo bel sel mesel do meseringi yang mal lor udelet tial lu del mura pension plan mong sab el sel service ra pension plan el mal mol ngara al sel segid el proposed del budget tar other olvi la dil alira $800,000 el cook black grants el mura igal state government dire kal ngarang ya $250,000 el other olvi la lilian le yekli el Dimal Malt el Morsel Pacific Festival of Arts ya dot tira kra isra MCCA tial Nixel Pacific Festival of Arts sa mura Hawaii yang aring ya delegation ra belu belaul Morsel gitel Global Pacific Festival of Arts hosting nga Hawaii el Alra kada malmol mra igel guk plus los of irar other olvilo do el mal ugat tulungas ra al set tial proposal budget mangaring ya $1 million el Morsel marine transportation vessel dira kal ngaring ya $135,000 sel hile klil guk morsel gofa board dira kal ngaring ya $480,000 sel nora viable CIP project tra ka Rosal State mang muldak kelay ke rohuyeng ya olwi lam la ngusel proposal budget tra government kel maral mil physical year ulang sa ira $4.7 million magardim ni lugura president del waseng mutel mo referring yal ulang mo sayang ringim siya mo final el budget travel bela or kyal maral mil physical year hindi na kal suwata lo ay sulwa sa el selsegi del budget yang ngarang ya pagpating nila increase el moraigal agency na government who compare del mora last year's budget mang waise ngarang ya made el $6 million el subsidy mura kakaros el public enterprise ese moldi muklir sel black dalil mura PPUC hindi na ngarang ya tol tirak sel el budget ngarang ya 2.1 million guk mura social security tiang mlar sel version ra president tiang mo sabe el المهارة أرسل ملي increase را $50 المرترجل المقوضة للمسوغة social security ما ديرغ الجوك نرى السلسي ديرغ الغارنيا كاروس الويا الانكريس الجوك compare المرة لاستيل مرة كاروس agency را government so far ديرغ كاكورا public hearing الكيرل تيال budget bill ding kadol tirakra aiseng sorry rar atra olbira kalulal mo momrula wayal kura oversight mal ubeng nigel mo sabirar atra state mo tianga performance budget mang sorry ra kukra atra state ol tirakla adu en sorry ra atra state guk polngiti tril meo o geretil waseng ngara igel nam kat mok logi wa igal nya sura klol governmental mok logi walel ti igidel increase ra state black grants kada malmol marami ang alais mangguk ngaring ya tablol project el mura
belura ngayaura mo improve sel telula ara belura ngayaura ma dire guk rehabilitation project del momrura tial main road ra belur orior ma belura irai etiang aku tua betul sel compact review agreement ra belur belau ma belura mrigel el lul dakialak me del ngara 9 million el sel tiagi del 9 million in 6 million $200,000 seringia sel motuab del momru tiagi del main road ra belur orior ma belur irai ea sel guk 2 million $170,000 sa sel il mo mga smok le mo improve ra telula ara ngayaw dol tirak ra aise ngel gobernador ra belura ngayaw ra mal lungilar mul kirel tegi del project tembel gol wasia las del clol project del white ya klug ngel el mura belura ngayaw ra tirak el guk improvement ra telula artira mlelas telo danglia mlakat mok ra year 1992 mal lungilar ndira adra ngayaw rel kirel tegi del el clol ngesul morti kada malmol marami ang al-ice makadukok more sel Japanese survivors ra World War II matiri kaltirigel adarira adara shabal el ladra makamadra blu belaw modonate tra fartra kamatiri kal ambulance el mora Ministry of Justice ado tirak ra ice tirak nga other sel belura shabal dom kodor ngilwasen Miyagi prefecture tirak nga mera belur belau trigal representative tir memru ra handover ceremony ra September 27 tirak dol tirak ra ay set tirak ay kidal adra shabala may engel governor ra Miyagi prefecture himself mera belur belal me attender kay kidal handover ceremony ra September 27 tirak malmol mal ngara belur belau mo sobel mo attender celebration ra Independence Day ra October 1st kada mereka suli ra ata shabal kirel tiak kada malmol mara me ang ice magduk morsel isela Taiwan Council of Indigenous People tiraka nga host ra klol forum etiang venue niya belur belal morangira bara mayong cultural center ma dolmol mara ice isel tiaki del el forum dire el mornisel el GCTF Austronesian Languages Revitalization Forum el lobengel tiang etiam mornira September 29 el molmutra October 2 mornira bara mayo tiraka nga maru tiang el sorry ra bol part tra 25th Independence Day anniversary ra blue belaw dire el maru ringi el mosab el guk patok abolo south morniar guest speaker sertir el ngara a university ra Australia marangara Taiwan al may kidam tingil wasya pelur belaw ma syukang regi ma language ra pelur belaw part ra tiay kidal Austronesian language ongerul hotel klol al dalela may de los sisul teletelel o malgoira pelur el pelur belaw ma pelur Taiwan ma pelur Pacific part terni makata klol at tangak lel bol hoster tiay kidal forum ra el sela pelur belaw kada malmol mara me al ice makadukok mora isela a latest del outbreak ra dengue kidam tengel wasi el almandra September en ngarangia national preparedness month tiang asel nakat mokla logiwa ordera president ma potokol agency ra government mara legal state ra blue belaw tiay kidal national preparedness month el waya low ice ra adra blur belaw tirkang amrula town hall el wasen ngarang ay kel sabe eder ramul el mga tmok lergi del girel al duba at kurato kura emergency dol tirak ra ice el sela ay del town hall ya adra hospital am no ice hukti update ra kura tengil wasen telgi bel waya loral morio ending waya tirkalo mol ngaring ya cases ra dengi mangwaya la kan sabe del kumulwa sen mal lamat tingala cases ra dengi dramatically mangway sen gira del tirka mga tmok la maori rabli de malmol mga tmok lergi del gira la tura dengi tol tirak ra ako ra latest del update ngaring ya me del 586 el adal mlamos me ra dengi so far tur tira mlama
Voltirakra ISSL wayal kotal pronel age group mo hutegi del dengira belur belawa 10 to 19 years old. Ya voltirakra ISSL wayal average el costra tele like el basic test mal longot moklo hospital mo sa el detect el wasa adan dengi mal ubendia ka cost around $11 siya average el cost detection ra dengi Michael basic el test el rular adra Ministry of Health mga mukla pa tingin del gire la tokora dengi as of now ang malmol masel National Preparedness Month Michael Batokol Program tilu di mukra town hall meeting sa mga outreach tilu loru rabek del state travel belaw ukta del tokora dengi ma dire legal tokora kakarusel tele la kada mga mukla pa tingin dal tu big pa tingin la emergency weather and kura natural disasters mal ubeng health emergency haringira bulur belaw di wakta lirsel wase al selay gay del town hall meeting sira di del group para national preparedness month committee el partner niya pala Red Cross Society ang tirakam lomre ka oditra pala Red Cross Society tra malungila iselel la agency yang non-governmental organization tira nga ngaring yan sololay makakarosal funds receive tira katilo da audit report 30 for this fiscal year wasem malungila or tira tukaraw daw tele la management tra ready se tra malungil ay sel so mil momdang ya more information mo tra more sel pala redcross.org may sang sel full la audit report tra Palau National Red Cross Society. Kada malmol marami ang alaisam selguk mlo last Sunday, tiyan mlo mereka sarude, mlaringi sel string band, at tiyan mlaringi ra hoksara sel magitra belurang at pangal mara hoksay, malmleklo at turn out ringi mabtokol local artist, real singer samlo sab iral mong attend, entertain ra crowd, dirikal le tirigel lo mangiltel mo Miss Palau Miss Independence Palau al yel lo first runner up mangel le winner el alir ma tirigel le attenders le participants sa Miss Independence Day Palau am lo sab irel mo attend dirigel lo sab irel join lo partra program partra entertainment tel nombre kal yang license dim la uai sama di ba uai sa single lo Miss Independence Palawa Miss hitaba near di mau nga ngal gramal kayo kan diesel ari kalaring himlan nyo sa dilul wasel kong ngal karang SR engel lo first runner up mirang subdiang dira kal ngal karay sel ari kalaring dira kal lel ukul wasel ngal karang pang congratulations and more trigit yang amli happen na 2 weeks o kon detail mo meron yang al isen dim la ko tabadim dito gyutay kidal hook yang al isen al Sunday the congratulator ti se am lo labong al yang al isen no saber ngul mera el altal Sunday ya ay samra le klo atretra ngatel wa mal smer tal si sirpil iway wo mo mga mokla pa dangi ulang mal klo atretra ma kada mat mukla pa ngit esel guk mel Sunday klub tel melo la es kumal misulang itel mulreng seringi TMC channel 8 ang klika ol karil me igam sel mel Sunday klub tel melo la es kumal misulang